Zdraví vás, Andrew. Tentokrát jsem vás chtěl pozvat na naprosto specifickou akci. Čeká nás totiž tichý koncert Aquo v centru Plzně na adrese u Zvonu už 23.9. Začínáme v 8 hodin večer zvukovou improvizací Stanislava Abrahama a pokračujeme v 10 v noci naším koncertem s Danem Bártou a Lenkou Dusilovou. Pozor, vemte si s sebou ale rádiové přijímače, jinak celou akci uslyšíte takto. Step back, feeling, do this, beat it. Hear my waiting, hear my waiting. Hey man, sorry, man. Yeah, live in the back, feel the clock, to the beat. You get strapped back, feeling to the street. I can bring you to the glow, feeling the cool. Live in the back in the drive, stuck in the middle. I can stop, but get aside the morning. I got. Tak, jak vidíte, lepší to bude s rádiem. Pak to uslyšíte zhruba takhle. Hear my waiting, hear my waiting, hear my waiting. Okay, man, sorry again, you're waiting. I'm sorry. Yeah, live in the back, feel the clock, beat to the beat. You get strapped back, beat to the top. Get the beat, go, live in the back, get the scope, outside the phone. Těšíme se na vás 23.9. v centru Plzně. Čau!